Ana, treći dan, gdje se sad nalazimo i gdje nas vodiš? Danas se ponovno nalazimo u centru Napolija. Idemo, dobro, pijemo kavu, već nam je ovo koja, treća, četvrta danas. Da, treća, četvrta, tako to i treba. Uživamo definitivno u espresima. Idemo jesti prženu ribu, direkt na plac, Pescheria Azzurra se zove mjesto koje ćemo posjetiti. Usput ću ih konačno, nagovaram ih cijelo vrijeme za slastice, ali polako ih uspijevam prebaciti na to. Uzela si broj. Uzela sam broj. Ne da im se čekati, ali ja sam uzela broj pa u povratku možda budem na redu. I gdje još idemo? Idemo pozdraviti Maradona, Murales. Da, idemo pogledati. Da, Murales posvećen, ogromni Murales posvećen Maradoni. Mislim, Maradona je ovdje kao neka vrsta božanstva. Otprilike, da. Tako da to definitivno trebamo vidjeti i malo ćemo šetati po centru. To je to. I za kraj, navečer, velika premijera. Navečer idemo, gdje idemo? Na broj 1 na svijetu, Francesco Martucci Masanielli i u Caserti. I Gambero Rosso, koji je u biti vodič u Italiji na nivou Michelina. Oni dodjeljuju spicchio, tako što je u biti kriška pizza i oni imaju 3 spicchia. To je maks. To je maksimalno što se može dobiti već dugi niz godina. Čeka, rezervirala si koliko unaprijed? Pa dobrih, ima 3 tjedna i bio je jedan jedini termin, nedjelja u 10 na večer. To je to. Bože. Da. Horze, si ti spreman? Da, a ovo Maradona, šta je to? Ko je Maradona? Čekaj. To se jede? Šalim se. Kako ti je to majica? Pa evo nova. To mi je nova majica, ponio sam je samo za Italiju. Podržavam. Apsolutno vjerujem da mnogi od nas da i eto, razumno da rekao bih. A ti nećeš kavicu? Ne, ja sam uzeo nešto što sam otkrio ovdje u Italiji, a što mi je vjerojatno najbolje pivo koje sam probao na ovom putovanju, in Knuza. I Knuza, dakle fenomenalno pivo, užasno pitko, prekrasno. Evo nas ljudi, sad sam ja malo u kadru, napokon. Do sad sam bio iza kamere i onako jeo i pio espresso. Desio nam se jedan peh. Ana, što je bilo? Nažalost, Pescheria Azzurra je zatvorena iz tehničkih razloga, što nas je jako rastužilo, pa sam onda pobijedila s ovim i uspjeli smo dočekati red. To je najpoznatija slastičarna, je li tako? Ili kako to nazovemo? Pa oni su jedni, mislim, od 1920. rade i oni imaju jedini ovaj kolač koji je baš njihov kolač. Zaštitili su ime i sve kao njihov brand. Zove se Fiocco di Neve. Fiocco di Neve znači pahulja snijega u prijevodu, tako da bi trebalo biti nešto mekano. Jel punjen? Nije? Punjeno je sa nekom kremom od mlijeka. Inače, kreme su im fenomenalne. Za doručak smo bili u jednoj onako šarmantnoj slastičarnici, ili kako već da to nazovem, u Granjanu ili na rubu Granjana, je li tako? I bilo je sjajno. To nisam stigao snimiti, bože moj, previše sam stavljao usta. Mislim, iskreno. Ovo sad otvaramo kao ono neki... Da, unboxing, ne? Unboxing, Znači, uzela sam 4, to su ove ovdje klasične, te punjene sa kremom od mlijeka i 2 sa pistacijom. Šta hoćemo, možda ovaj prvo? Prvo svako ima jedan od tih i onda ove pistacije. Ajde. Vas dvojica. Prvo ja ću... Mekano. Ovo je... Ovo je fino. Isuse Bože. Ovo je drugačije. Da.
je krema, ali onako baš mliječna krema. Hladna jako, to mi se sviđa. A dajte i horzu. Prosti, sad vidiš Horst kak je bilo meni svaki put iz ove kamere. Odvratne. Mislim, ovo sam insistirala da čekamo, jer doslovno svaka osoba koju sam pitala neki savjet gdje jesti u Napoliju, musav je. Ne vidite Horza u facu kad ti zagrizao to. Jesi jednom ili dva put svršio, samo da te pitam. Molim vas, ipak se nalazimo na kultnom mjestu, lijepo se ponašajte. Ne, ispričavamo se, evo, nećemo više. Htjela sam reći, uglavnom svaka osoba koju sam pitala gdje da idemo i što da jedemo u Napolju mi je ovo spomenula, pa rekao, ajde, okej, stvarno je fino. Hoćeš ti onak prepolovit? Može. Pistacio. Inače, ja sam ljubitelj pistacija, ne znam da se to priča, ali kod pizza isto volim onu kremu od pistacija s mortadelom i tak dalje. U svim kombinatima, Isuse Bože. Ovo je baš bogato na divenu, jel? Ja. Ajde vas dvojica. Ali hladno je. Hladno je, da. Mislim, ne prehladno, ali... Čekaj, želim dodati horzu prova. Jedva čekam Horz da ovo probaš, znači, ne znam, jesi ljubitelj ti pistacija, Horz? Voliš, ne voliš? Jesam, volim. A jesam se zamuljala. Ali baš se osjeti okus onog pravog mljevenog pistacija, znaš, on nije umjetna krema. Da. Mislim, ovo je jako fino, ali fora je što je u biti drugačije od bilo kojeg tradicionalnog kolača. Ovo je nevjerojatno. Da. Bila si u pravu. Italijani su vrhunski majstori za slastice i kolače. Evo. Čekaj, koliko si platila ovo? Nemam pojma. Ne znaš? Ne, sam platila i žurila se kod vas karticom. Sad ću pogledat. Pogledat ćemo, napisat ćemo, to je stavit ćemo u opis videa cijenu. Malo su u žurbi bili, znaš ono. Okej. Plati. Sjajno. Od pakiranja, tijesta, punjenja, sve kvalitetno, vrhunski. Za mene ovo je čisto desetka, ne znam kako vi. Jel desetka? Odlično je. Je. Znači, meni je fenomenalno. Fenomenalno. Ja čak mislim da je bilo džabe, zato je toliko dobro. Želiš ti hejta u koment sekciji, jel da? Ali odlično. Znači, fenomenalna slastica. Fenomenalno. Napoli, ti amo. Napoli world. Forza Napoli sempre. Ovunque dovunque. Napoli beautiful. Napoli Pornhub. Viva Diego Maradona. Te mi raccomando, vai. Vai, fratello, vai. Vai, su lì. Il video, papà sta a fare il video. Poraz, gledaj što smo ti uzeli. Vidi ovo. Malabela. Vidi ovo. Dakle, Božić je uranio, sretan Božić. Evo. Talijanska žuja. Viš. Ej! Vidiš kak čovjek... Kako je čovjeka lako razveseliti. Uzet ćemo to tu. Hvala ti. Pa to je još cijela ova, to je od Mire. A da ne? Pa sam ja još na vodi. A bude i Ana pila pivu. Sam prvo na vodi. Živjeli. Žive. Budemo digli. Autentični riblji street food, ljudi moji. Šta je to? Street food napoletano. Pokaži mi, please. Daj mi objasni samo što bi to točno bilo. Pa miks. Ovo je tijesto, krokete,
mozzarelle panirane. Aha, Slično onome. sad smo Da, prvi dan. ali da, dolazi riba i bakalar. E, to volim. Cijene su, ako sam dobro vidio, od 5 do 7 Ovo je eura. 5 eura, da. Aha, to je 5 eura. Da. Ali 5, 6, 7 eura u globalu Tako je. porcija. Da. Ok. Opa. Paki, moji dragi, gdje ovo ima? Sjedimo na ulici, šta je ovo? Ovo je neka mješavina, ovo drugo, jel da? Kako se to O, tu su zove? iste. To je bakalar, kozice, sipe, kalamari, Srdele, sardele. sardele, inčuni Ovo neki. super izgleda. Da. Ajmo probavati, a? Ajde, Može, slobodno. Znači bakalar prvo, jel? Sad ćemo vidjeti. čega god hoćeš. To bakalar ovako je baš tipično. Napoletano. Riba je svježa, fino ispečeno, ulje se ne osjeti. Kako je fino ukusno. Odlično. Sjajno izgleda. To mi daješ ili mi pokazuješ? Kako god želiš. Što? Ne. Gledam. To. To. Neću ti, vidim da si Probaj, slatko. probaj, ajde. Ne, sad ću moram Kroke baš je dobar, ali ima još. Jel ti mene vidiš? Vidim, pa kako ne? Dobro je. Mogu ti reći da mi je ovdje čak i nešto ukusnije nego na onoj lokaciji prvi dan što smo bili. Da. Meni da. I uštipci su mi bolji. Horz, Ali slažem se s tobom. jel da? Nekako je bolje. Bolje. Ispečeno. Kao da je svježije, ja ne znam. Da, jer ovdje peku po narudžbi, a tamo je Tako bilo je. one vitrine. Jeli? Ma da, znatno bolje. Onda je bilo onako zanimljivo, interesantno. Za početak. Kako su dobre ove kozice, odnosno gamberi. Tu ćemo staviti, ma zapravo sve ja to mogu pojesti. Pazi, pojeo sam cijeli gamber sa svime. Jel ovo? Šta je ovo? Neka, mislim da je to punjeni paker. Izgleda mi tako ovo. Pakari, to je tjestenina. Ajde, razlomi, da šeramo. Posi. Vruće. Ajde ti. Čekaj. Ajde. Jebote, Vruće. ovo je sjajno. Neka sjeti. A bakal, ja ne znam šta je bolje, jebote. Dajte mi malo te ribice tamo. Vaj, kako da kaj? Evo ti, daj malo da se zamijenimo. Da. Ovaj, To pakar nema više. pakerom me taj zanima, da, paket To je... maslina ili arančina, šta je ovo? Inčuni, jel da? Inčuni, da. Da. Ili sardele, inčuni. Mislim, kod nas su malo sardele nešto veće. Da, je. Jel da? Ovo je veća. Da, Kod dobro, nas malo, ovisi. da, ovisi gdje. Dobro, E sad, ovisi gdje. da li je inčun sardela, ne znam. Prije sam skloniji da je ovo inčun. Inčun, Jel da? da. Da, kod nas su sardele malo veće. Da. To je na talijanski, zove me pružene sardele. Da, ovo je kod nas inčun. Sarde frite. Wow. Mislim da nismo gore prošli nego na peskeri. Ne. Žao mi je samo što nismo osjetili tu lokacija, atmosferu tržnice. Lokacija i tržnica bi bila, ali ostalo je... Tako sočno da ne fali ni... Normalno, kad jedeš pruženo, trebaš uvijek neki umak, ne? Da. Tako sočno ne trebaš ništa. Ne. Ništa, moji. po meni, isto. Ma, Niti tartar, niti ništa. no. Čak ni limuna ne treba. Bakalar? Možda Bakalar. poslije. Poslije? Šta mogu ponuditi? Ništa za sad. Ništa. Horst, kako je pivo? Kakva je talijanska žuja? Dakle, hladna je, dobra je. I velika je, i velika je. I velika je. Od 620 ml. Eto. Nema veća. Dakle, Možeš ti ovo, to je ili maslina ili arančina. Gdje ti je? O. Evo. Ovo je veliko. Sad ćemo vidjeti šta je to. Možda da. To je mozzarella.
Znači, ribice Probaj su... ovo. Šta je to? Otvalja. Ili maslina, ili arančina. Arančina. Neću, samo ti jedi. Evo, ovo je opcija ko ne želi ribu, ko ne voli ribu. Arančina odlično. Čekaj malo da se uzmem koju ribicu. Arančina je super. Evo ga je lignja. Jeste pronašli koji pakero još, nismo? Ne, bilo ja. Isuse Božja. Evo nas, dragi gurmani, dobro večer svima, finale velikog gastro vloga. Na preporuku Ane i Pasqualea došli smo u ovu pizzeriju. Ako sam Pasquale dobro razumio, 4 godine proglašena najboljom na svijetu i 5 za redom, dobro, i 5 godina najbolja u Italiji. Znači, sama činjenica da u jednoj zemlji kao što je Italija, gdje postoji jako puno dobrih, sjajnih restorana i pizzaiola koji znaju vrhunski pripremati picu, ovaj restoran bude najbolji od svih njih, a onda još činjenica da su osvojili titulu najbolje na svijetu dovoljno govori o ovom restoranu. Ovo je rezervacija 3 tjedna prije. Da. Ana je to rezervirala, platila, odnosno garantirala svojom karticom da ćemo doći. Sve funkcionira ko po špagi. Konobari nevjerojatno profesionalni, ugodni, nema presinga. Sam Martucci koji je iza mene, tamo iza stakla, radi picu. Njegova filozofija je da on mora biti uvijek prisutan, što cijenim, znači radi brand od sebe. S obzirom da smo ovdje svi ljubitelji napoletane, imam velika očekivanja, a kad čovjek ima velika očekivanja, često se razočara u tome, da. Ali isto tako imam osjećaj da se neću razočarati. Evo nas, glavna braćo, za početak da ja prezentiram svoju picu. Domenica, u prijevodu nedjelja, ali tako, Ana? Tako je. Ovdje je svaka pizza pomno osmišljena. Od sastojaka vrhunskog tijesta, ovdje nemate šta dodavati i oduzimati, mi ćemo to probati. Imamo ragu od San Marzana koji je kuhan 10 sati, zatim junetina, bosiljak, nekakva majoneza, vjerovatno masnoće dok se taj ragu radio, i imamo sušene rajčice. I sad, Ana, možeš ti reći što si ti naručila? Ja sam uzela capricciosu secondo Martucci ili ti po Martuccevom izboru. Imamo neku jako finu šunku koja je slow food proizvod, artičoke, masline i gljive. 2 vrste su gljiva i to izgleda divno. Daj samo pojasni ljudima slow food, to ovdje u Italiji je zapravo specifična oznaka. Ovdje da, to je oznaka slow food je u biti namirnica koja je bio lokalna, sporo proizvedena i sporo prerađena. Što znači neki artizan u biti procedurom, bliska je onom konceptu farm to table i tako dalje. Znači to daje namirnici oznaku da je jako, jako kvalitetna, lokalna, svježa, birana. To je to? Da. Ok. Forziano. Vjerovali vi ili ne, ja sam uzeo picu sa brokulom. Sad će se mnogi pitati zašto brokula, zato što se brokula inače fenomenalno slaže sa endujom. Radi se o prekrasnoj kobasici, talijanskoj kobasici, koja je inače ljuta, pikantna. Naravno, sve kod mene mora biti ljuto, onako malo i pikantno, pa i ovo. I pizza je naravno sa 2 vrste sira, plavi sir i mozzarella sir. Radi se u oba slučaja o siru od buffalo goveda. Tako da ćemo, vjerujem, uživati, nadam se. I tu je naravno još malo pojačanje u obliku peperončinija za slučaj da mi zatreba i zafale ljutine. Pasquale, ti si uzeo neku varijantu marinare, ali ovo nije klasična marinara, jel da? To je futuro di marinara, koji znači budućnost od marinare, koja je pržena i pečena. To je inčuni, kapari, masline, origano, češnjak i naravno sam Marzanovu operaciju. Ajmo mi probat moju Domeniku. Nikad ovoliko nisam bio uzbuđen.
Isuse Bože. Svaka namirnica ima smisla. Sve je svježe od posjetka koji je izrazito aromatičan. Do ove sušene rajčice slatkoće, ove majoneze koje kažem ne znam kako se točno radi, znam ono samo što piše što sam vam rekao. Tijesto se topi u ustima, doslovno se topi u ustima, kad sam razrezao nema one žilavosti. Ana? Divna je. Prvi neki tvoj komentar, mislim, ja inače nisam osoba koja jede kapričozu, ali ovdje kad sam vidjela da je šunka, taj slow food, 2 vrste gljiva, artičoke koje su actually prave artičoke koje su oni očistili, pripremili, narezali, mislim, divna. Odlično je, da. Tijesto nije slano jer je jako bogata i onda onako baš lijepo kompenzira, super je. Iskreno nemam riječi. Lagana, odlična, inčuni, nepreslani, kapari, taman, su i kapari pruženi. Tijesto koje je pruženo i onda pečeno, nije ni masno, vidio. Znači, dvije tehnike su zapravo upotrebljene kod tvoje pice, jel tako? Je. Fascinantno. Ok, uživaj prijatelju da mogu i ja. Horz, bio si jako skeptičan kod tvoje pice jer si se bojao od tog blue cheese-a, odnosno te varijante buffalo blue cheese-a. Sad mi reci što misliš o sastojcima, o tijestu, o svemu. O svemu? Bez greške. Dakle, i tijesto, i sastojci, kombinacija okusa, evo, nemam riječi. Ovo zaista je nešto najuzbudljivije što sam ja dosad probao, a probali smo zaista prekrasnih stvari. Ja bi to malo još naravno pojačao sebi sa ndujom, sa kubasicom i možda bi dodao neki špekec, odnosno hamburger ili nešto slično, šunkica neka, ovo ono, ali ovo je zaista prekrasnoća. Probat ćete, čisto da znate o čemu se radi. I brokula naravno prevladava, ja bi ju smanjio osobno. Sad smo se ljudi malo počeli čenđat. Horz je uzeo od mene Domeniku, Pasquale ti jedeš koju? Od Ane. A Ana, ti si još u svojoj? Ja sam još na svojoj. Ne odustajem od nje. Ti si dobro izabrala. Da. Ja sam uzeo marinaru od Pasqualea sa inčunima i fenomenalan nadjev, od slanoće, rajčice. I ono što mi se sviđa zapravo, stvarno nije masno. Horz, da li ti je ovo možda više po tvom guštu, ova moja? Ne, vidi, svaka pizza mi je po mom guštu, pa i ova moja. Inače ne bi vjerovali, ali volim brokulu u slobodno vrijeme. Nema ništa drugo za jest. Moram priznati da recimo kod tebe bi se junetina dosta onako intenzivno osjeti, ali mi je možda za zjenicu bolja nego recimo moja. Mislim da se tu malo fulao sa odaberom, ali ispravit ćemo to. Baš me zanima. Mene oduševila ova marinara Pasquale, ali ja volim inčun. Odlično je. Ništa ne dominira taman. Ništa, ne. Ali meni je... Tvoja, ja mislim da ja ovdje neću imati kritiku nikakvu. Ok. Baš je dobra. Meni je baš dobra. Da. To je dobro. Mislim da je svaka na kraju proučena i ako izabereš sastojke koje ti odgovaraju po tvom ukusu, da je to to. Ej ljudi, evo ga ovako. Mi smo odlučili naručiti još jednu picu, a Pasquale, reci što smo to naručili. Pizza se zove Made in Caserta, zato ove svinja je autoktono iz Caserte. Crna iz Caserte. Crna svinja je baš lokalna i to je to. Hvala ti. Hvala.
Ja ću ovako. Što, ovako ćemo zarolat, a? Samo rokaj. Može. Mislim da će mi ipak trebati mala pomoć. Još je bolje nego prije, ali sad toplija. Slažem se s time, dok je vruća, odnosno vrela, to je to. Ali znate kako to ide, snimamo, ne moramo baš u istom trenu i snimati jest, pošto radimo vlog. Tijesto, savršenstvo. Sve vam govori da smo pojeli 4 pice, šerali smo i sad smo uzeli 5 i mogli bi vjerojatno još 6 koliko je lagano tijesto. Horst, što ti kažeš na ovaj stil? Trebao sam krenuti s ovom picom. Da ti to bude prva? Jednostavnije, ali tako? Da. Ali nismo znali hoćemo imati prostora za... Apsolutno, jer nismo znali koliko je prozračno tijesto. Ali definitivno sad vidim zašto je Martucci toliko poznat. Mislim da definitivno spada u mojih top 3 prozračnih tijesta koje sam ja probao. Naravno, svaka pizza u Italiji je nekav stil za sebe. Daj pokaži malo. Da, to je to. Mislim, ovo je oblak. Oblak, a ne tijesto. Da, to je to. Ovako, da malo rezimiramo, Horst, ti i ja, za kraj našeg serijala iz Italije, ono što bih ja odmah sad na kraju rekao, definitivno shvaćam zašto je i Masanielli jedna od najboljih pizzerija u Italiji, a i u svijetu. Od samog pristupa kako rade picu, autorstva, svaka pizza je priča za sebe, odnosno priča vam neku svoju priču. Vrhunski sastojci, svaki sastojak osjetite, kužite zapravo razliku u kvaliteti od onih komercijalnih sastojaka s kojim smo se ti i ja susretali po Hrvatskoj, a i po nekim drugim zemljama Balkana ili regije. Gle, vidi, jako je teško zapravo ispravno rezonirati stvari nakon ovog našeg gastro iskustva ovdje u Italiji i naravno nakon ovog iskustva u ovom restoranu koji je apsolutno zaslužio biti u samom vrhu, ako ne najbolji, onda već u samom vrhu pizzerija u svijetu i u Italiji, naravno. Jako je interesantna priča. Ono što je meni interesantno, što se nije izgubila unatoč tome što se radi ipak o masovki. Jako puno ljudi ovdje dolazi, ovdje se hrana proizvodi kao na traci. Nije se izgubila ona neka čar, ona neka nit koju obično ugostitelji izgube kada posao pretvore u nešto više, nešto veće, kada tu počne dolaziti više ljudi, ali to je vjerojatno i zbog osobnog tača vlasnika koji je ovdje prisutan u svakom trenutku i kontrolira apsolutno sve procese ovog restorana, ove pizzerije, što je izuzetno pohvalno. Mislim da od njega i od svih ovih ljudi divnih ovdje u ovom restoranu možemo samo učiti. Naučili smo jako puno. Ono što je mene brinulo kod mog odabira pice, da li će se meni plavi sir osjetiti s obzirom da ga ne volim, da li će se prevladavati, da li će se više osjetiti. Nije se to dogodilo, to se dogodilo u nekom finišu, u nekom aftertasteu nakon jela i to je, evo recimo, moji dražesni pupoljci svibanjski su to tek kasnije detektirali u ustima i meni je to krasno. Prošli su na ispitu, prošli su na testu, u svakom slučaju prekrasna jedna priča. Ja se ne sjećam da li sam ja u životu jeo bolje tijesto od ovog, moram reći. Da, evo, Horst je rekao dovoljno, ovdje bi prije svega istaknuli tijesto, nakon toga autorski pristup i ono što još možemo malo prokomentirati. Proveli smo 3, odnosno 4 predivna dana u Italiji i ono što smo primijetili da jako malo ljudi s Balkana dolazi na jug Italije, što je greška, ispravite tu grešku. Mislim da svaki gurman koji drži do sebe bi trebao posjetiti jug Italije. Odnos prema gastronomiji je ovdje fenomenalan. A gle, vidi, ja sad moram se opet malo nadovezati, znači naše iskustvo je tako, iako u obranu naših Balkanaca u ovo vrijeme našeg boravka ovdje, još 2 osobe za koju znam, 3 su ovdje u Italiji, u našoj neposrednoj blizini. Tako da ih ovim putem pozdravljam jer su mi se javili i drago mi je da su tu i da uživaju u hrani i nadam se da im je bilo lijepo isto kao što je bilo i nama lijepo. Da bi volio da više naših ljudi dođe u Italiju, volio bi da.
ali da ne ispade da imamo samo pohvale. Italija ima naravno i svojih mana, kad dođete na jug Italije vidjet ćete povećanu količinu smeća, mislim to moramo reći, kriminala ima, znači pazite, odnosno birajte u kojem ćete kvartu spavati, ili tako Boris? Neke stvari im nedostaju, ali u sve to pravi oni Italijani, kako ja kažem, su stvarno duše od ljudi. Ta toplina Mediterana se ovdje osjeti i mislim da jednostavno morate doći probati tu hranu. Drugačija je skroz od onog što smo mi navikli možda jesti na kontinentu. Ne izazivati vraga, ali uživati u hrani. Tako je, Boris. U svakom slučaju, ljudi, zapratite nas za još više ovakvog sadržaja, lajkajte ovaj video, isto tako zapratite nas i na ostalim društvenim mrežama. Zahvaljujem se našim prijateljima i domaćinima Pasqualeu i Ani iz restorana Papavero. Hvala ti. Ovo ćemo ponoviti i malo ćemo duže biti ovaj put u Granjanu. Tamo mi se nekako više svidjelo, više mi je domaćija atmosfera. Ništa, ljudi, živjeli 100 godina. Mi smo date u 4 dogovorili, ljudi živjeli, pretplatite nas, pratite nas, čujemo se, gledamo se. Ćao. Ciao.